ya ro ya utrai ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ ngawan shapi sashasin ban hikai yapi shapanga jinkar dor janga donod bakoit tam jangu Jesus ngidon ha ubanai June ubanai ubala longa ubanai janga donod bakoit tam u Jesus Bagin le riu berle kerpang syaka donod bakoit tamu Jesu lemba une ubanai. Bagidang kin mau ujisu hi open pau yalate syaka Margaret Mary alakot house nem kathendrius pa henyu pusan babaro ki konjangu kinang riu berle kinang id kinang burong yaka donod bakoit tam jangu. Bagis kautu ko himen ko para ke dono jango Jesu kalang ka dono jango ble bakom juru dono jang ubriu bat ka dono bakoi tamu Jesu omde ka dakashin marwe henry kalang ka temme bat ka tulang jang ka jingi jango ble naga benta jangi baro bat ka dono jango Jesu Katrang ya ka jingri bale jong baro ki kunjangu namar bale de namar ka jingi jangu iyangi wala shashitam badula shaya badminda ukwa babaro mani ninang pege ka donor jangu ninang riu bale ha ka jingdu wai jangi bangin le riu bale kerpang ha ujisu ha ka donor bakoitam ha une ubanai te ha ke ne kasni ngako ban hikai yapi ka jinglong baning gong jong ka dono jong Jesu kalong ka dono jong Jesu ka trang ya ka jingriu bele jong ki kon jong ka dono jong Jesu ka trang dik dik ya ka jingriu bele jong ki kon jong tena kata ka daw u Jesu ula kentu ya ka ne ka rikoi bakanang hikai ya kibri baro badu Jesu lawang uno ubale riu bale ya ka dono jangu kinduk iyo ya ka jingaye ka jinkar ko ka bakar hai halo jongki dena ke ne ka daw bon kibri nado hindai kilastang ban riu bale ha ka sni toding bening kong jong manu banai bad ke lallei pidiyang ya ka sakramen manu banai Badandro kibrio kibariu bele le riu bele kerpang ha mal la kisni todi Henry uni ubana ipat u kendo yangi u hika yangi bangin nang le riu bele man kasni na do shitari ha do laipo tarik jongane ubanai ai ginang duai lang rengat bati ban ngala dep hikai ban ngala penken mau yapi kino ki jingduai ka ba pen sa pendon kam ke jingduai ka ba pen sa pendon kam kalong ke jingduai na kalindi beneng nagasla saupo hinyo ter barnanda hadu ke jingduai ai te pengandang yalade chakadono ba koita mo Jesu utrai un sakarko but pensla yapi but ban penshai shushu yapi ba kadono jongo Jesu katrang ke jingri blainangi nako banyalam yapi shaka gospel jongo Markus kaba kadar laipo Markus kadar laipo tena markata pideven yidia utrayu blay jumpi daka dono jumpi baro daka mensium jumpi baro daka jinmu jumpi baro but daka bor jumpi baro manoba ong yakane manoba hikai yakane bade ujisu ula hikai yakane shau start ain habau kali yau kai ka jingi kai bahai ka hukum ka ba kongsan kalong banang yidno ya ublay upajongi ban yid ya ublay upajongi u Jesu utarwa hangi ya ka donod ka badap da ka jingi sene bad ngindup riu belay ya u Jesu man kasni katbangi dang le riu belay ya ka donod bakoy tam jong Jesu ngin sayo jingaye ngin sayo jimap ikipop ngin sayo jingkar ko but ngin senang jan badu Jesu baki dono jongi ken kallalong kum ki dono jong u Jesu kane ka de ballong ka jingang no jongi iwei lada ka dono jongi kam kallalong kum ka dono jong u Jesu
kum no ken ngilaban long kum Jesu Christ ban poi shabaning ko himan ko para nga duay na gabenda kane ka jinga man kasni but nga kot nga very pi baro banang duay renggat bad nga ha baro mahabaros sni jong ka jimpen kare mindakas ni bad kisni ki ban sawan jungene ubanay ko try Jesu ni id yame ni burom yame ni le riyo balay akadonod bakoy tam jame menang karko yangi menang hikay yangi menang penslay yangi daga jingi jong ublay upa ublay badon bor baro en karko yapi upa barukon bado men siyang bakoy amen.